hezi najyanye nta mutima we mw'ijoro kugera nino samba tuyikomera amashyi menshi cyane abantu mutabona gutabagwa mwizere ko Yesu akora. Yesu nashimwe bagasenga bashimira Imana bagateshimira Imana yuko yampaye
ikibondo kugira ngo tuyishime.
nani mabazengani nitwa mani nama narekadia Shimana yakoreye igitangaza ejo jewe kwa gatanu nari kwari Maria no kwa gatandatu sinabona sinumva ijoro n'umurango n'ijoro narakutidegere cy'amazi narangiye kujwa n'ibyatsi bikorerwa mu ruzi abajuzi zindengera nkabwira umwana nkamubwira ati mwana kigenda apfuye nkavuga ati mbere ibisazi bifashe ngomba se cyane ngomba sare waje hano umushobora gusengera waraje umushobora gusengera ishyiraho mikorofone ukuri ndashima Imana ko nari numvise ijambo ry'Imana ku radiyo rivuga n'umukozi w'Imana nyene ndumva ukwizera bukeye mu gatondo ndavuga ati Imana mpagurutsa jewe ngenda aho hantu ntabwo nari ndahazi nagiye gufata umumotari ndamubwira aho hantu ngiye kuko nari nabyumvise ku radiyo hama aranzana nkura ngaha ku irembo ninjiye ngaha njugumira ndashaka ndayicara barasenga munakira mu nyuma ati abarwayi bahaguruke baze tubasenge nukuri naraje ngaha umukozi w'Imana arakorako biradandabagirana hama nasubira mu bwicaro ntaje nsanze nanumvise nkomeye nkashima Imana yuko nukuri Imana yo ngaha reka tuyikomere amashyi menshi cyane Imana yacu reka tuyikomere amashyi menshi cyane nawe ikibazo wazanye hano hantu hatakishiwe mu izina rya Yesu ukuri ivyo bintu nararamo uyu munsi wo kuryama ntabwo nasubiye kubibona nakivuga ati uyu munsi ndiruke ngende hakiri kare kugira nakire ibyiza by'Imana mu bandi ni ukuri uwo mukozi w'Imana ari n'Imana Imana arayumvira ikamukoresha ni ukuri Imana imuhezagire imwongere amavuta imwongere inkomezi imwongere kubaho kandi azokwame yumvira Imana imuhezagire izomuha icyo yifuza imuhe kuramba imuherezo ryiza Imana arahezagire reka tuyikomere amashyi menshi cyane nyemera twese tuzamura amaboko yacu reka tuyatunge umushumba tuvuge n'Imana imuha umugisha imuhe n'imbaraga imuhe n'ayandi mavuta kandi yongere mushoze muri byose na hose amen Imana iramukiza
ndagomba twongere tuyikomera amashyi n'ikimaze cyo gushimira Imana ndagomba twese tuyikomera amashyi ndagomba Imana yo mu ijuru tuyikomera amashyi kuko ibitangaza yakoze tuguhaye cyubahiro Pia Mungu awabariki. Wapiga nzenze Mungu awabariki. Mashemase Mungu awabariki. Dufatanye dukomere Imana amashyi. Haleluya. Ole. Turi mu masengesho y'iminsi 3. Tuko kwenye maombi ya siku 3. Twatanguye ejo. Tumeanza jana. Tubandanije uyu munsi. Tutaendelesha leo. Tuzayasoza ku munsi w'ejo. Tutamalizia siku ya kesho. Umuntu uzabasha kutaza ejo azaba ari umugabo. Yule ambaye kesho ataweza kuja atakuwa ni mjasiri tena mwanaume mwenye nguvu. Mu kiganza utamukoze mubwire ngo uzaze muri finale. Simshike lakini mtikise mwambie uje kwa finali. Josiane amekuja na nani? Cyangwa waje kuzana nani? Mkuru wewe aliye. Dada yake yupo hapa. Neza sasa. Mrami uko mgoga hano. Unakumbuka huyu binti? Mrami uko. Unachia sana nzove. Unamwona amekuja na weupe. Muri mukuru yasha misa. Kaniere cha Mungu Yesu. Wacha niulize wanaume. Foto la mwisho. Kupiga picha. Mnabereka abakobwa bo mu nzu y'Imana. Naombea kuja vijana wasichana Mweza kwa mugahumiriza ubwo muzajya gushaka abo mutazi. Atiwambia mtoto mtamjua. Umugabo w'umuhanga yaciye umugani. Kuna mwanaume amekata hadithi. Aravuga ngo aho kugira ngo umenyane na marayika utazi. Kusema ujuana malaika usiyemjua. Ngo wamenyana n'iginuzi. Afadhali ujuana kile ambacho unakijua. Uko murabyumviriza neza. Unanielewa? Ndabe ukuntu tuba dufite abakobwa basa neza. Tuna wasichana warembo. Abigeme. Wasichana. Munyitabe abakobwa. Wasichana. Abasore bano wagira ngo muzareke tubashakira amarori. Vijana wapo wote tuwatafutie kiwani. Abakaniwe gutyo gutyo. Wanatizama lakini hawajui kupiga zuri.
ubwo ngo turakomeza gusenga Imana baba Tuko na watu Mungu awape wanawake. Imana n'umugore ngo je narabuze Ati nimekosa. kandi hano bahari Tena hapa wamejaa. arakubwira ngo nibitegereza umugabo ukabona ni mwiza Nimekwambia ukiona msichana ni mrembo, ukabona uramukunze unaona unampenda, ukamutinya uzaze umbwira uturana namukunze ngende mufashe unamuogopa na vile ngende mukwehereze niende nimkwamilie. mukubwiye hari abahungu wagira ngo bati barwaye inkingi Kuna wanaume watasema wanauma uoga. Haleluya. Amen. Umunsi w'ejo Siku ya kesho turatangura saa 3 gushika saa 10 tutaanza saa 3 hadi saa 10. kubara hano ejo twavuye karuhuka umunsi umeze gute Tumemwambia ni siku gani kwa wale ambao tulikuwa pamoja? ni umunsi wo gucungurwa Ni siku ya kufunguliwa. umunsi w'ejo rero muzabe muhari Kesho muwe tayari, kandi nabwo muzinduke tena mkieni. yumva bizaba ari ibintu bidasanzwe Itakuwa ni mambo si ya kawaida. ndabatumiye kugira ngo muzaboneke Ninawaalika ili muonekane, kandi mugerageze muzinduke tena mjaribu muonekane mapema. abarwayi turaza kubasengera uno munsi Wagonjwa tutawaombea leo, ejo ntabwo tuzaba turimo turasengera abarwayi kesho tutaombea wagonjwa, tuzaba turi mu buvugishwa tutakuwa katika unabii, tuzaba turi mu bitangaza tutakuwa kwenye miujiza. umunsi w'ejo uzaze kurangiza Siku ya kesho umalize pamoja nasi. niba utanguye igikorwa nk'iki cyiza cyo kwisonzesha Kama umeanza kazi nzuri yenye mafungo, satani ntaze kuza kuguhagarara imbere gakuze kutaza shetani asilete uoga mbele yako akusimamishe. cyaba ari ikibazo kidasanzwe Inaweza kuwa shida si ya kawaida. mutaje gusoza amasengesho ye Kama haukuja malizia maombi ya kesho, ntabwo ubundi nakagombye gukomeza mbivuga buri kanya asihitaji kuyaongea kila saa. impamvu ndimo ndabisubiramo nuko nzi ko hari ikizakoreka Sababu ya kurudilia, ninajua kuna kitu kitatokea kesho, hari ikintu kizakoreka ejo ku buzima bwawe kuna kitu kitafanyika kwa maisha yako. iyo umuntu atanguye kubaka inzu ntayiheze Mtu akianza jenga nyumba na asimalize, iyo imvura iguye irayisenyura mvua ikinyesha huwa inaipitua. ndabasabye rero kugira ngo muhagarare neza Ninawaombea ili msimame vizuri. umunsi w'ejo tuzaze gusoza amasengesho Siku ya kesho tumalizie maombi pamoja. ikindi kintu kwa Mungu ngira ngo murabizi Ingine siku ya Mungu, mnajua hari ibintu bitanu nzatura mu buzima bwawe kuna vitu vitano nitakiri kwa maisha yako. ibintu bizagira umumaro kugeza ku gupfa kwawe Haya mambo yatakuwa na faida mpaka bizakugira umumaro mu myaka yawe yose yo kubaho itakufaidi kwa miaka yako yote utakuwa hapa duniani. igihe cy'ikibazo ni ikibazo ntikizajya kigutera Wakati wa shida haitakutikisa. uzajya uhita uhaguruka uvuga ariko hariho icyo umukozi w'Imana wigeze Hata vinainuka utasema kuna kile nabii ametabiri juu ya maisha yangu. icyo gihe Imana izajya ihita imanuka Hiyo wakati Mungu atashuka na kupigana vita. kandi Imana izajya ikugirira neza Tena Mungu atakutendea vema. ubwo rero kwa Mungu tugira amapirita atatu Siku nanicaza ahangaha kiza ari igipasitoro nayo wacha ni kazi yangu. n'abazagira badasengera babyare Ye pia awe mwombaji aombee wengine matasa wazazi. niko ndizera neza yuko muri aya masengesho ikintu washyize ku mutima waje gusengera Naamini katika haya maombi kuna kitu umetia kwa moyo wako umekuja kuombea. Imana izakigukorera Mungu atakutendea. n'abantu Imana izagikora Ninawaambia Mungu atayatenda. n'ubuhanuzi mfite nzatanga ku munsi w'ejo Ni unabii niko nayo kwa siku ya kesho. n'abandanije harandimo ndandika Pia nimeendelea naandika. ndazi neza yuko bizakuza gukunda Najua vizuri kwamba
Imana iravugana nawe. Tena hata leo Mungu atasema na wewe. Turi kumwana n'abakozi b'Imana Tuko bakomeye. pamoja na watumishi wa Mungu wakubwa. Biraza kugenda neza. Mambo yatakuwa shwari. Bari hano kubera wowe. Wamekuja kwa ajili yako. Umugabo umwe yigeze kuvuga ikintu gikomeye. Na mwanaume siku ameongea neno zito. Aravuga ngo Imana itahari natwe twaba turi. Kama Mungu hayupo na sisi hatupo. Aravuga ngo kandi ngo Imana idahari ntacyo twakora. Tena pasipo Mungu hakuna kile ambacho tunaweza Kandi fanya. natwe tudahari nta Imana yakora. Tena kama na sisi hatupo Mungu hawezi fanya chochote. Ushatse kuvuga iki? Imana igusha imvura kubera twebwe. Inamaanisha Mungu anashusha mvua kwa ajili yetu. Imana ituma ibintu byose bibaho kubera twebwe. Mungu anatuma mambo yote maana sisi tupo. Umugabo umwe nkunda gukurikirana abagabo bagenda bavuga ibintu bikomeye. Ninafuata wanaume ambao wanaongea mambo makubwa. Yaravuze ngo ikintu gituma ibyatsi biba byinshi ni ukugira ngo birwanye iyi mikokwe y'amasuri. Sababu ya majani kuwa mingi inapiganisha hii tatizo yetu. Ariko nanone ibyatsi bibaye byinshi byahinduka igihuru bigahinduka igisaka ugasanga bibaye ikibazo nanone bikica abantu. Lakini pia majani ikiwa mingi inakuwa pori hadi imbu zinasumbua watu. Aravuga ngo niyo mpamvu Imana yazanye turiya tunyamaswa twinshi turisha ibyatsi. Ndio maana alisema, ndio maana ameleta tule tuvidudu tudogo tudogo tunakula majani. Kugira ngo turishe ibyatsi byose byere kuba byinshi. Ili tukule majani ili visiwe vingi. Aravuga ngo kandi ibya byatsi bigiye kuba byinshi nako ziriya nyamaswa none zigiye kuba nyinshi. Tena tule tuvidudu tukiwa twingi. Nabyo byabyara ikibazo. Pia inaweza zaa shida. Aravuga ngo niyo mpamvu izana ziriya nyamaswa nini intare z'indyanyama zikajya ziriya turadugoko turi duto. Ndio sababu analeta simba, chui, dubu ili kule vile vidudu vidogo vidogo. Urumva ibintu byose rero bigiye bifite umumaro kuri twe. Ndio maana vitu hivi vinakuwa na faida kwetu. Ibyo byose ni Imana yabishyize kugira ngo tube tumere neza. Hivyo vyote Bwana amefanya ili tuwe vizuri. Kandi ndashima Imana ko iri buze kukugira neza n'uyu munsi. Naamini Mungu kwamba atafanya mambo makubwa juu yako leo. Ijambo riza kuvugirwa aha ngaha ukaza kuryakira. Neno ambalo litaongelewa kwa unapokea. Uraza gukira bataririrwa bakurambikaho n'ikiganza. Utapona kabla hawajakugusa. Turasaba Imana kugira ngo iyitere ize kuza kuba imbaraga z'Imana. Kila mara tunamwambia Mungu nafasi pawe ujasiri na uwepo wa Mungu. Imbaraga z'Imana ziri hano zirangana n'iziri hafi kuri robine. Nguvu ziko hapa zinakuwa kama zile ziko kwa bomba. Ari hafi y'abafuri naho bose imbaraga z'Imana ziri. Karibu ya spika pia kuna nguvu za Mungu. Ngo rero nimuze kuza kugira ikibazo. Usiwe na shida. Uraza kuza gutabara. Utasaidiwa. Kumanga ku mutima wawe uvuge ngo ndatabara. Pinga moyo wako useme nitasaidiwa. Turabe abantu baje bisunzesheje mugire mu Wale wale ambao wamekuja wakifunga. Imana ibamugisha mwinshi cyane. Mungu awabariki sana. Turebe abantu baje batisonzesheje Wale mugire. ambao walikuja wamekula. Ntabwo mwari mubizi nta kibazo. Hamkujua hakuna shida. Umugabo witwa Yombicu Yule bwana anaitwa Yomichu. yigeze kuvuga ngo abantu bateraniye hamwe barimo barasenga. Aliongea neno watu wanakusanyika pamoja kwenye maombi. Aravuga ngo baba bafite imbaraga zisumbije za oni ku isi. Wanasema wako na nguvu kubwa kushinda oni duniani. Aravuga ngo baba bafite imbaraga kubigaragara n'ibitagaragara. Wanasema wanaweza na nguvu kwa yale yanayoonekana na yasiyoonekana. Ndizera ko ikintu dushobora gusaba twese tugihurijeho hano Imana yacu. Naamini kile tutaomba tukikutana pamoja na Mungu kitaeleweka. Tugiye gusengera igihugu cyacu cy'u Burundi. Tunaenda ombea nchi yetu ya Burundi. Sabe umuntu w'umwangirikani uri hano atambukaze hano. Naomba Mkristo wa Anglikani kama iko hapa naweza sogea. Mukristo wa Pentekoste atambukagire hano. Pentekoste yasogea mbele. Mukristo umwe w'umukatolike agere hano. Mugire vuba. Mkatolike kama yupo asogee kwa haraka. Mumizima agere ngaha. Muislamu
Magara yamaze kuhagera. Uri umuki wowe? Katolika yamaze kuhagera. Uri umuki wowe? Sawa. Nashaka umuzima. Muislamu. Udusigaje n'ihesha dini. Umuzima nazi. Metodiste nawe nazi. Metodiste kama yuko akuje. Agarara. Iteke kwa kundi bajya biteka. Jitandie kama kawaida yao. Kuna Muislamu yuko nyuma, anaweza kuja yuko. Alikuwa amejitandia. Yuko wapi bwana akurudi? Wewe faini vile tu si shida. Hakuna Muislamu mwanaume kama yuko akuje. Ubwo dusigaje shingiro umudivantiste ariko umugabo cyangwa umusore abaribuza. Kuna divantiste mwanaume kijana ama baba. Waugaye wonga ugatoya. Funga kidogo mlango. Umudivantiste umugabo azi. Divantiste baba ama kijana. Muze dusengere igihugu cyacu. John tuombe nchi yetu. Muzamure ibiganza byanyu dufatanye gusenga. Inua mikono yetu Reka duce bugufi dupfukame. wacha tupige magoti. Abandi tuzamure ibiganza dufatanya Inua mikono. umwanya wo gusenga. Tushikane kwa muda wa maombi. Dusengera igihugu cyacu. Tuombe nchi yetu. Data turagushimiye kuri Imana ikomeye. Baba tunakushukuru maana ni Mungu mwenye nguvu. Turagushimiye kuri Imana waduhaye igihugu cyiza. Asante maana umetupea nchi nzuri. Ubwoko bwawe muri aya masengesho turimo. Taifa lako kwenye ya maombi tumo ndani. Turagushimiye kubw'imbaraga zawe. Asante kwa nguvu zako. Turagushimiye ko Mwami uri kumwe natwe. Asante maana uko pamoja nasi. Ijambo ryawe riratubwira ngo icyo muzasaba
muzasaba cyose mu izina ryanjye Neno linasema mtakachoomba kwa musizere ko mugihawe. amini kwamba mtapokea. Turasengeye igihugu cyacu cy'u Burundi. Tunaombea nchi yetu ya Burundi. Turagira ngo umugisha wawe ukomeze ukibeho. Baraka zako ziwe juu. Turagira ngo imbaraga zawe zikomeze zitubeho. Nguvu zako ziwe juu yetu. Turasengeye indongozi Tunaombea viongozi. kuva kuri nyumba 10 kugera kuri perezida wa repubulika. Kuanzia nyumba 10 hadi president wa nchi. Turasengeye abenegihugu. Tunaombea wananchi. Turasengeye abadandaza. Tunaombea wafanyabiashara. Turasengeye abikorera ku gatwe kabo. Tunaombea wenye kufanya kazi. Turasengera abashomeri bose. Tunaombea wasio na kazi. Turasengera muri departema yose. Tunaombea vikundi tofauti. Icyo satani wateguye Shetani ameandaa ukagitegura kwinjira gihugu kwa chini ya nchi hii. turakivuguruje mu izina rya Yesu. Tunanyamazisha kwa chini. Reka imbaraga zawe Mana Acha uweza wako ndetse n'umugambi wawe Mana pamoja na mpango bize bisohore kuri kino gihugu cy'u Burundi. uonekane kwa nchi ya Burundi. Turarwanije indwara zose, Katika magonjwa yote turarwanije ibihombo byose, na vihombo vyote, turarwanije buri kibi cyose. kila kibaya chote. Reka ubwiza bwawe Mana Acha uwepo wako Mungu n'ubushake bwawe na Mana mapenzi yako uganze muri kino gihugu. uonekane katika nchi. Urakoze Mwami Asante Mungu. kumvishe gusenga kwacu Bwana nasikia mu maombi izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Amina, amina. Bandi bamugisha byinshi. Mungu awabariki sana. Mwongere gisore mu kibanza cyawe. Rutieni nafasi zenu. Ayo mashi aba yari Imana twayakoma cyane. Kama ayo makofi ni ya Mungu naweza yachapa sana. Ibisiza n'imisozi itaratangira kubaho, Imana yari dufite. Ibisiza n'imisozi itaratangira kubaho, yari dufite mu bitekerezo byayo. Yesu ashimwe. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutangira Imana ibigira cumi. Tunafika muda mzuri wa kutolea Mungu sehemu ya 10. Iyo wizeye Imana Kama unamwamini Mungu ukaba uyubaha, na unaiheshimu, ntabwo biba ari ibyo mu majambo gusa, si kwa maneno tu, ahubwo uba ugomba kwiyubahisha n'ibyo yaguhaye. lazima umheshimu hata kwa mali zako. Tugeze muri uyu mwanya wo gutanga ikigira Ni cumi. muda wa sehemu ya 10. Niba utajyaga utanga ikigira cumi, Kama haukuwa unatoa sehemu ya 10, fata umwanzuro none ahangaha shika muda kugira ngo kugirirwa neza n'Imana nikuguza si yako, ili Mungu akutendee uze vema, kukugeraho nawe. akufikie na wewe. Niba hari ikigira cumi wazanye, Kama kuna sehemu ya 10 umeleta, zamura ukuboko mu kibanza cyawe. inua mkono wako, nafasi yako. Protokole iri hafi yawe, Protokole iko karibu yako, iraza kuguha envelope atakupea bahasha, ushyiremo icyo kigira cumi. uweke sehemu ya 10. Tubikorane ubangutse. Tufanye kwa haraka. Nuzamura ukuboko kwawe, Ukiinua mkono wako, protokole irahita iguha envelope. shemasi atakupesa. Baba yake apate kazi. Genda bibe mu izina rya Yesu. Nenda kwa jina la Yesu. Tuzamura Imana amaboko. Inulie Mungu mikono. Turi kumwe n'inshuti yanjye Profete Albert, Tuko pamoja na rafiki yangu Prophet Albert. umukozi w'Imana dukorana kuri radiyo Ni Jean FM. mtumishi wa Mungu, tunatumika naye kwenye radio Bujang FM. Ni umwe mu baprofete batanga ikiganiro nawe. Na yeye ni mmoja wa profeti ambao wanatoa. Ni inshuti yanjye cyane rero. Ni rafiki yangu sana. Yifuje kuza kundamutsa, Nimefurahia maana amejisikia kuja kunisalimu. ndamubwira nti karibu. Ninamkaribisha. Hanyuma rero turamwakiriye dukomera Imana amashyi. Wacha tumpokee Mungu kwa vigelegele, tushangilie Bwana kwa makofi. Ayo mashyi abanyara Imana twayakoma cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abantu basanzwe bamuzi. Kuna watu ambao wanamfahamu. Okay.
turizera neza rero yuko data turagushimiye kuri Imana ikomeye, Asante maana uko Mungu mkubwa. turagushimiye kubw'imbaraga zawe. Asante kwa nguvu zako. Umugaragu wawe ahagaze muri iki kibanza, Mtumishi wako anasimama mahali hapa. ndagira ngo ntabariwe Isiwe ni yeye, ahubwo izina ryawe rikirwe hejuru, lakini jina lako liinuliwe. imbaraga zawe zikubeho, Nguvu zako ziwe naye. amavuta yawe mugaragareho Mafuta yako mu izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Thank you cyane. Amashimeshi kumana, amashimeshi kumana. Makofi mengi sana kwa Mungu wetu. Nakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nasalimu katika jina la Yesu. Nawe gushimira nyakubahwa profete Ya kwanza anamshukuru mheshimiwa nabii yaduhaye buno butumire ametupatia ualiko no kubaramutsa, ni kuwasalimu, ariko bariya mugenzi wawe tihari ibanga nakuzaniye. amwambie mwenzio kuna siri nimekuletea. Mubare mugenzi wawe tihari ibanga nakuzaniye. Mwambie kuna siri kubwa nimekuletea. Mfite umwanya muto, Niko na muda mchache, mu kanya cagenda, kwa muda nitaondoka, ariko mtanisamehe, nagenda kubarira amabanga 7 lakini nataka nikwambie siri 7 ari mu musaraba. ambayo iko kwenye Mu msalaba. yandi majambo, Kwa yakini maneno ni imbaraga z'umusaraba. ni nguvu za Urabona msalaba. hano imbere hacafye umusaraba, Naona hapa mbele kuna msalaba, ushobora kuba uriko urawureba unaweza utizama utazi insiguro zawo, lakini haujui tafsiri. ariko nakubarira imbaraga z'umusaraba. Nakwambia siri na Niyo amabanga 7 nzakukubarira. ndiyo siri 7 nitakwambia. Ufite ikaramu ashobora kwandika. Yule ambaye kona kalamu andike. Ibanga rya mbere ndari kubarira, Siri ya kwanza nakwambia, impamvu ari guteranya sababu ni kuunganisha no gukuramo. pamoja na kugawanya. Umusaraba ni plus, Msalaba ni kuunganisha, umusaraba ni guteranya, msalaba ni kuunganisha, umusaraba ni addition. msalaba ni action. Yandi majambo hari ibyateranijwe, Kuna yale yameunganishwa, hari ibyakuwemo. kuna vingine vimetolewa. Icya mbere cyakuwemo ku Ya musaraba kwanza imetolewa kwa msalaba ni ibyaha, ni ni dhambi, icyaha cyawe. ni dhambi zako. Yesu Kristo yagikuyeho ku musaraba, Kristo ametoa kwa msalaba, ashyiraho gukiranuka, akaweka usafi, ashyiraho kugororoka. akaweka kuwa tayari. Twabisoma reka Tunaenda soma, badusomere mu Bikorino wa 2:5-27. watusomee Wakorinto. Raba shekeri ya sikama bariko baraturonderera Wako wanatafuta Abikorino wa 2 Wakorinto wa pili. kete Paulo andika Abikorino Paulo ameandikia Wakorinto 5:21. 5:21. Reka ngomeze ibyandiko byose ndabibabarira Wacha niendelee. ndabizi. Icyandiko cya 2 Ya pili tuza kwisanga muri Matayo 8:17. utakuta Mathayo 8:17. Icyandiko cya 3 tugisanga mu Bikorino wa 2 Ya tatu tukuta Wakorinto wa pili 8:9. 8:9. Urupapuro 207. Kwa Kirundi ni 207. Icyandiko cya 3 Ya tatu tugisanga mu Galatiya, tutakuta kwa Galatia, ikete Paulo yandika Galatiya ameandikia wa Galatia Paulo 3:13-14. 13 hadi 14. Icyandiko cya 5 ibanga rya 5 Ya tano turisanga mu Baroma tutaikuta kwenye Warumi 8:1 no gutaruka kuri 22 gushika kuri 24. ukiruka 22. Ikindi cyane tugisanga mu kete y'Abikorino, Paulo yandikiye Abikorino wa 2 Ingine tutakuta kwa Korinto wa pili 5:1. 5:1. Tuza kurangiriza mu Bikorino wa mbere Tutamaliza kwa Wakorinto wa kwanza 1:18. 1:18. Urupapuro 146. Kwa Kirundi ni hiyo namba. Amen. 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 Ariko ntarakomeza, Lakini sijaendelea. baramugeza ati Yesu Kristo ibyaha byawe yarabirangije. Ambia Kristo dhambi zako amezimaliza msalabani. Ntihagire umuntu azaza kuguhenda Asiwe mtu atakudanganya. uri umunyabyaha, Wewe ni mwenye dhambi. uzamubarire Umwambie kwamba umusaraba wa Yesu Kristo hizi msalaba wa Yesu ndi Kristo umugororotse. ni kama vile utakaso. Uti Yesu Kristo yikoreye ibyaha byanje Kristo amejitwika dhambi ku zako musaraba kwenye kugira ngo msalaba ujye ubwanje ili mimi nitwe umugororotse. niitwe mwenye haki. Komera amashyi menshi Imana. Pigia Bwana wetu makofi. Icya kabiri Ya pili ni indwara. ni magonjwa. Kandi nakubariye kuri Matayo 8 Nimekwambia Mathayo ku 8 musaraba kwenye msalaba indwara yawe dhambi zako Yesu Kristo yarayikuyeho. Kristo ametoa, Yagize soustraction, amefanya ugawanyiko, addition yashyiraho amagara meza. akaleta nguvu Uvuga ati mpya, mfite amagara meza, utakuwa na nguvu, nongoye amagara meza.
distraction y'indwara. Amefanya kugawapa magonjwa. Indwara izo arizo zose. Ile magonjwa yote. Sida, Cancer, diabetes, corone, sinkunda kuyivuga ni corone. Sipendi kuisema hivyo. Cancer, uguteba kubyara. Kutawia kuzaa. Ubundi prophet sinkunda kuvuga ngo umuntu atabyara. Sipendi kuambia mtu akuwa nazaa. Kuko yajyaye yumva abatabyara. Maana akizaa hakuna zaa. Aba yarateje kubyara. Alikuwa amekawia kuzaa. Aba yarateje kubyara. Alikuwa amekawia kuzaa. Akabyara. Anazaa. Amen. Amen. Ubundi ngumba ni ijana. Yakine ngumba hazai. Ingumba ni ingumba nyene. Tasa ni tasa tu. Mu Gifaransa babita sterile. Kwa Kifaransa wanaitwa sterile. Abaganga mugiye kwa muganga. Ukienda hospitali. Bakubona kubagendana ikibazo cha sterilite. Anaenda na tatizo ya utasa. Hakaba sterilite primaire. Kuna utasa mdogo. Na sterilite secondaire. Na kuna utasa ambao umepanuka. Bivuze ngo sterilite primaire. Wakisema utasa mdogo. Unashobora kuba yarabyaye umwana umwe. Inamaanisha amezaa mtoto mmoja. Magati bakukurikiza. Lakini amechelewa kufuatisha. Raba shekere yasikaya. Urumva rero arabyara. Amezaa. N'umuntu aba yaratevye kubyara. Amechelewa kuzaa. Imyaka 10 ariko akabyara. Miaka 2, 3, 10 lakini anazaa. Amen. Amen. Nuko rero indwara zawe. Magonjwa yako wewe. Ntabwo kuba umunsi wa none ugifite indwara. Siku ya leo wewe si mgonjwa. Bari ibitekerezo byawe tunumunsi nta ndwara. Ni mawazo yako na kusumbua pia akili yako. Zaragiye ku musaraba. Maana zimeishia msalabani. Bari ibitekerezo byawe kure ku mutwe tifite amagara meza. Sema nina kuko Yesu Kristo yakubwira amagara meza ku Maana Yesu musaraba. amenipa afya njema msalabani. Icya gatatu. Yesu Kristo yakukoreye ku musaraba. Kristo ametoa msalabani. Yakuyeho ubukene. Ametoa umaskini. Ashiraho ubukire. Akaleta utajiri. Ashiraho ubutunzi. Akaleta utajiri. Akamwongeye ku butunzi. Akasema ninaongeza utajiri. Ibitekerezo byawe turungu ndi umukire. Ambia mawazo yako mimi ni bari ubwenge bwawe ndi umukire. Ambia akili yako mimi ni tajiri. Bari ibitekerezo byawe ndi umukire. Mimi ni tajiri. Wewe uri umukire. Wewe ni tajiri. Wewe uri umukire. Wewe ni tajiri. Inashoboka papa wako abatagiriye mu ndege. Inawezekana baba yako. Ariko ndabona uzagendera mu ndege. Birashoboka papa wako abatubasizo. Inawezekana baba yako. Ariko ndabona weza kuba kahitaje mu isi. Birashoboka wewe umukire. Wewe ni tajiri. Wewe umukire. Wewe tajiri. Wewe umukire. Wewe ni tajiri. Uzambara neza. Utavaa vizuri. Uzagendera mu modoka nziza. Utatembelea gari. Uzaba mu za etaje. Utajenga ghorofa. Unyumvirize neza hano. Nisikie vizuri. Mu misi yeze. Kwa siku ambazo nasengeye umuntu. Nimeombea mtu. Agenda mu nama ya Abita. Akaenda kwenye renyo ama kwenye mkutano. Mu nama ya Oniyabi by'inyubako. Ambaye naunganisha vitu. Akanambia. Uti twebwe turiko turasengera mu Buterere. Ati sisi tunaombea Buterere. Kugira ngo twubakizo. Ili tujenge. Ariko abo twahuriyeyo. Tumekutana. Ariko barapresenta amazu. Walikuwa wanaonesha machuo. Bazubaka mu kwezi. Vile watajenga kwa mwezi. Bazubaka mu mubumbe w'isi. Vile ambao watajenga juu ya dunia. Uri mu kirere ahantu bita muri Mars. Ambayo iko anga inaitwa Mars. Urumviye ko bagezemo. Unasikia sehemu wanafika. Urumviye ko tugezemo. Unasikia sehemu tunafika. Yesu ashimwe cyane. Uri kurasenga. Kama naomba. Ntabwo Imana izaguha mu Buterere gusa. Mungu atakupa nyumba ya Buterere. Ariko kandi no muri kurasenga. Lakini kama naomba. Ntuzasenge Imana ikubakire Gasekebuye. Usiambie Mungu nijenge Gasekebuye. Gasekebuye ni za nzu mwaze mu rukundo zimeze. Ni zile ambazo zimejengwa na Hizi ziri haruguru muri Nefu. Ni kama zile za Munefu. Uzasenge Imana ikubakire amaetaje. Ambia Mungu akujenge ghorofa. Uzasenge Imana ikubakire amaetaje. Akujenge ghorofa. Amen. Amen. Aho niho tugeze. Hapo ndipo tunafika. Uri umukire rero ku buzima bwawe. Uko mwakuna masiku wa maisha. Umutwe wawe turi umukire. Ambia kichwa chako mimi ni tajiri. Bwawe turi umukire. Mimi ni tajiri. Usohoka ngaho ugenda uvuga turi umukire. Ukitoka hapo useme mimi ni uze kuvuga iyi nkuru y'umugabo yitwa. Nataka nikwambie habari ya baba. Yitaziriye ngo nitwa Ziranotse. Anaitwa Ziranotse. Ako kantu biti Bukemba. Ako kakitu. Ni mu ntara ya Rutana. Iko katika. Yatanguye adanaza akantu gatoyi. Alianza kakitu. Abantu baje bakamubaza ati turi kurakora iki? Wakamwambia nafanya nini? Urafite amafaranga? Akamuuliza na pesa. Ntabwo yaba afite amafaranga afise. Sema sina pesa. Yavuga muri portemone yiwe yaba yujujemo ibipapuro. Kwenye pochi yake amechapa. Akabona inoti ziruzuye. Akasema pesa zimejaa. Inoti Ziranotse. Pesa Ziranotse. Ubu ngubu tuvugana. Sisi tunaongea. Ni umukire mu gihugu. Ni tajiri katika. Afite banki y'ubudandaji. Iko na mawe ya. Afite ihinguriro rikora mu mwavu. Iko na sehemu ya kufanyia. Oyavuye hahandi ibintu yizera.
ashimwe. Amen. Mu mutwe Katika kichwa chako. byose biri mu mutwe. Vyote viko kichwani. Ni ukwizera. Na imani. Nawe utabyizera. Hata kama uamini. Yesu ashimwe cyane. Amen. Jina kwa ati nawe utabizera. Hata hauna imani. Nazi gitangaza kirakugera. Najua muujiza utakufikia. Birashoboka utabona. Inawezekana uone. Kuri umukire. Kwa hiyo Ariko je utajiri. nabona kuri umukire. Lakini naona wewe ni tajiri. Amen. Amen. Lazaro yamaze gupfa. Lazaro alipokufa. Ntabwo yizera ko yazuka. Hakuamini kwamba atafufuka. Muri yapfuye ntabwo yakwizera ko yazuka. Wakifa amini kufufuka. Lazaro yari yapfuye. Alikuwa amekufa. Ariko Yesu Kristo yaramuzuye. Lakini Kristo Nta amemfufua. kwizera yari afite. Hakuna imani alikuwa. Ariko bishikira ubuzima bwawe kubera wizera. Kuna wakati ya muamini. Ariko hari ibintu biza ku buzima bwawe kubera Lakini kuna vitu kwa maisha kubera yako. umugambi ufitiyeho. Sababu ya mpango iko Kubera nayo. wahuye n'umuvugizi. Sababu umekutana na nabii. Sawuli wagenda kurondera kuba za se. Sauli akaenda kwenye mawe baba yake. Agiye kurondera kuba za se. Alipoenda tafuta Muri we mu bitekerezo byiwe. katika mawazo. Sinababajwe n'indogoga gusa. Akasema hili ni Nta kintu cyari kimubabaje. hakuna kitu Nta kintu kimebaki. cyari kimubabaje. Hakuna kingine Ariko kimebaki. aravuga ngo Lakini akasema uwo bari kumwe ni wale walikuwa pamoja. cyangwa muri Ngagara Ama katika Ngagara hariho Profete Richard kuna nabii Richard. twagenda kumubaza Tukienda muuliza ngo yatumenyera ko inzira twajyana. anaweza tuambia funguzi ya njia. Igitabo cya Samuel wa mbere icyenda niho wayisangiye vuba. Samueli wa kwanza mstari wa uwo kwanza. bari kumwe ati ntabwo kirazira kugenda Akamwambia ni vigumu kwa kumuvugishwa nabii n'iminwe misa. mikono mitupu. Tuya ndabizi Lazima ubundi kugenda kuraba umuvugishwa kama unaenda kwa nabii. ihamye ni iki? Una lazima una nini? Principe ni iki? Mfano nini? Ugenda ufite ituro Nenda huko na sadaka. bitakugoye Kama vinakusumbua. bitakugoye. Kama ikukusumbua. Nugenda kwa muganga, Ukienda hospitali. narakoreye kwa muganga Nimefanya kazi hospitali. kugira ngo tubonane Kasema tuonane. kuri reception bagusaba amafaranga y'umuganga Kwenye reception walikuwa wanakomba pesa. kugira ngo nakurabire mu cyuma bita ecography. Ili wakuangalie chuma inaitwa Icyo gihe ecography. watanga ibihumbi 20. Lazima utafu 20. Icyo gihe ndabiherukamo. Ninaenda nikaitoa. Icyo gihe ndabiherukamo. Nikaenda vinatoa. Ariko mbere kubaza Lakini naendelea wari umuntu ngo byaraduze kuna wakati vimepanda. nta kibazo namuvuga Hakuna shida naweza ngo sema. yitwa ko Kasayi Naitwa Kasai. nawe ya mugenzi wanjye mu byo kwa muganga Alikuwa rafiki yangu. kugira kurabire Kusema kutizamia. ngo ni ibihumbi 40 Yaani pesa 40 za kugira ngo marungu. kurabire. 40. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ayo ni amahame. Hiyo ndiyo story. Ni kubarira amahame. Niko na kuambia mama. Kubarira amahame. Niko na kuambia mama. Abana bacu bagomba gukora ikibazo cyo kujya mu 11. Watoto wetu watafanya mtihani wa Ihame rihari no bazakora iyo chez concours national. ya kwanza wanaitwa concours national. Bazokora icyo kibazo cyo mu 9. Atafanya hiyo mtihani wa somo la tisa. Ntabwo ari amanota yateranye n'amanota yo mu shuri. Sio zile alama wanakusanyisha za shuleni. Urwaye Ukiwa mgonjwa cyangwa ugasenga cyane ama naomba sana, ntabwo uzakunguruzwa hapana, utaongezeka kubera utakoze ihame. sababu kufanya mtihani. Amen. Tukiri hano bana bavuye navuga iki kintu. Bado tungali hapa tutafundisha hivi. Nyakubahwa Profete azambarira umunsi. Atanambia siku Ndafite ihembe. nina ile kitu Numva uzakwakire buri muntu wa hano abishaka. nasikia kila ninayeitaka mali ya Mu kintu ciwe nyene. kitu chake peke yake. Ni muri umudandaza. Kama uko mfanyabiashara, Zakwakirire muri icyo kintu. nitakupokelea kwa hicho kitu. Niba uri ufite diplome Kama wewe uko diplome, yo gukora ibintu bya tekinike unafanya mambo ya tekniki, utarabikora kama hujayafanya, zakwakirire muri icyo kintu. nikutabiria kwa hicho kitu. Nta mavuta y'ihembe. Ni mafuta ya Ihembe pembe. riri hejuru. Pembe iko juu. Zoza rero icyo gihe Itakuja hiyo wakati. Profete arababarira urutonde Nabii atanipa orodha wabyitegurire. ya kuniandalia. Tuza warondeye ikimaze Nitakuwa umetafuta Muri envelope. katika bahasha yako cyiza ambayo ni nzuri. bivanye n'urugero urimo. Ikifikia sehemu Nawe waba uri umunyapolitike, hata ukiwa mwenye politiki, nawe waba uri umunyapolitike ukiwa mwenye politiki, cyangwa ushaka kuzaba umunyapolitike, ama unataka kuwa mwenye politiki, nawe waba ushaka kuba umunyapolitike, ama unataka kuwa mwenye politiki, ufise iyo ndoto ukisikia hiyo ndoto uzashire mu turo ryiza uweke sadaka mzuri, guhera ku miliyoni kufika kwenye milioni 500, 500, 100,000, kufika 1,000, 50,000, kwa 50,000, 10,000, 10,000. kuko buri muntu wese azamusuka kwa aya mavuta y'ihembe. Jinsi alivyo ni Tuzagifatira umunsi tutavisikia siku. azabitangariza uwo munsi. Atatangaza hiyo siku. Zakwatira kuri aya mavuta Tutashikia kwa hayo ataba ari mafuta. umuvuta w'uyu muntu. Itakuwa mafuta ya huyo Icyo
icyo gihe tuzakora icyo gikorwa Utafanya hiyo kazi. zakubara imisozi irindwi Imana yaremye Nakwambia milima saba. ya misozi y'itangazamakuru Ilikuwa milima ya ya musozi w'abadandaza ilikuwa mlima wa biashara. nzabigutangariza uwo munsi Nitakutangazia siku. nzakwatira Nitakwambia. zokwatira Nitakuitia. kandi uzabona imbaraga zayo Tena utaona nguvu zake. wakomera amashyi menshi Imana Pigia Mungu wetu makofi. wakomera amashyi menshi Imana Pigia Mungu makofi. amashyi menshi Imana Pigia Mungu makofi. yumve ikiri yakurewe Yesu Kristo ku musaraba Kile ambacho Yesu Kristo kwa n'umuvumo ni laana. uwo muvumo Hiyo laana yagize soustraction imefanya addition ashyiraho umugisha akaunganisha baraka. nako ariko tubisanga mu iketi Pawulo yandikiye Abagalati Tutakuta kwa habari za Paulo kwa Wagalatia. nta muvumo ku buzima bwawe Hakuna laana kwa maisha nta yako. muvumo wajya gusenge Hauna laana. nta muvumo wa mama wawe Hauna laana ya nta shangazi muvumo yako. wa so wanyu Hauna laana ya nta baba muvumo yako. wo mwiganye Hauna laana ya uri mtoto kumugisha mu izina rya Yesu Uko kwenye Kristo baraka kwa Yesu jina la Kristo yagushyiriyeho urumugisha Tumeweka baraka. hari ibitekerezo byawe ndi mugisha Ambia akili yako mimi ni mwenye bari baraka. natubundi umunyamugisha Mimi ni mwenye baraka. nusohoka hano ushaka witaze ndi imigisha Ukitoka useme mimi ni ndi mwenye imigisha baraka. Prosperi Mwenye baraka ndi Estela. imigisha Claudine Mwenye baraka ndi maombi. imigisha naka wakomera amashyi menshi Imana wakomera amashyi menshi Imana izo ni imbaraga z'umusaraba izo ni imbaraga z'umusaraba niba nta burenganzira bwo gukora ngo nakuvumye afise Kuna mtu anasema hakuna laana. uzambwira ati genda umunyamugisha Mimi ni mwenye baraka. kuba Yesu Kristo Yesu Kristo yapfuye akajya ku musaraba alikufa akaenda kwa msalaba. twamuciye ko amate baramuvuma Wakamtemea mate ubwira wakamjaa. ubwanjye njyewe nitwe imigisha Ili mimi niitwe baraka. ubwira ubwanjye nitwe mugisha Ili niitwe baraka. wakomera amashyi menshi Imana Pigia Mungu makofi. iryo ni ibanga ry'umusaraba iryo ni ibanga ry'umusaraba Hiyo ndiyo siri ya msalaba. ibanga rya gatanu Siri ya tano, hari urubanza Yesu Kristo yagukuye ku musaraba kuna kesi Bwana ametoa kwa msalaba. agushyiraho gutsindanishirizwa Akakuwekea ibyo ushindi. tubisanga mu iketi Pawulo yandikiye Abaroma 8 Unakuta wa Roma 8. ntabwo uri uwo gutsindwa Wewe si wa uwo kushindwa. kunesha mu izina rya Wewe Yesu ni wa Kristo kushinda kwa jina la nubwo no Yesu. gukora ikibazo uzanesha mu izina rya Yesu Tena fanya mtihani ntabwo wo kunanirwa mu mahiganwa mu izina rya Yesu Kristo utashinda kwa jina uri la uwo Yesu. gutsinda mu izina rya Yesu Wewe Kristo ni mshindi kwa aho jina. uzagenda hose Pote ugenda utaenda. uvuga ati ni uwa mbere mu izina rya Sema Yesu mimi ni Kristo wa kwanza kwa ugenda jina. uvuga ati ni uwa mbere mu izina rya Mimi ni Yesu wa Kristo kwanza kwa jina komera la amashyi Yesu. menshi mu izina Pigia rya Yesu Mungu wetu makofi. ufite urubanza muri sentare Uko na kesi kwenye umenye shetani. tudatsinda mu izina rya Yesu Utashinda kwa jina la Yesu Yesu. Kristo yaratsindanishije ku Kristo musaraba ametushindia uvuga ati msalaba. ndatsinda Nitashinda. ntugire ikibazo Usiwe na shida. ntugire ubwoba Usiwe na ubwoba uoga. buva kuri satani Uoga inatoka kwa shetani. ntujugumire Usiogope. Yesu ashimwe cyane Amen. komera amashyi menshi Imana Pigia Mungu makofi. ibanga rikurikira Siri ambayo inafuata. ikete Pawulo yandikiye Abikorintho ba kabiri ya kabiri yandikiye Abikorintho Ametumia Wakorintho wa pili ibya kera ya zamani. ubyibagiwe Sahau. nakuzaniye ibishasha Anakuletea mambo mapya. amen Amen. birashoboka kera Inawezekana zamani. kera mvuze n'ejo hari kera Sema hata yale ilikuwa ukabona inzara alikuwa hivi. ukabona wabaye umusonga Ulikuwa unaumwa ukabona kichwa. ashomereye Ulikuwa hauna kazi. Yesu Kristo akuzaniye ku musaraba Kristo anakuletea akuzaniye ibishasha ku buzima bwawe anakuletea mambo. ubwo bishasha akuzaniye Vitu vipya kwa ni maisha. uko urara ufunguye mu izina rya Yesu Kwa Kristo sababu ni uko ugiye kubona akazi mu izina rya Yesu Kristo ni uko ugiye kugira mariage mu izina rya Yesu Kristo ni uko ugiye kubyara mu izina rya Yesu Kristo ni uko ugiye kugira mu modoka mu izina rya Yesu Kristo ni uko ugiye gufurahinga mu izina rya Yesu Kristo ugiye kurira indege mu izina rya Yesu Kristo ugiye kugenda muri Amerika mu izina rya Yesu Kristo ugiye gukomera mu izina rya Yesu Kristo wibagire ibya kera Sababu ya zamani. birashoboka we wubatse Inawezekana umejenga. umwari wakajya akakubabaza Lakini kila muda unaumiza. birashoboka Inawezekana. ugati ibyo byari ibya kera Sema vyote ni vya zamani. hari ibishasha akuzaniye mu izina rya Yesu Kristo agiye kuzanira ibirori mu izina rya Yesu Kristo birashoboka Inawezekana. iyo Aburahamu atabana na Loti 40 ntabwo byari kugenda neza asingeendeka vizuri. ariko ushikira iyo Esther atahava Kristo iyo Vashiti atahava Vashti asingetoka. Esther ntabwo yari kubona uriya mwanya Esther asingepata nafasi. ntabwo yari kubona uriya mwanya Asingelipata nafasi ile. mu migani havuga ngo Katika Methali nasema mu migani havuga ngo
yubaka nyumba yake kwa mikono. yubaka urugo rwiwe. Amen. Amen. N'umugabo w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Na mume mwenye akili Uyandi banyaguhindukije yangine maneno bikugoye ikikusumbua ikikusumbua biba byakugoye nyine. vinakuwa vinakusumbua biba byakugoye nyine. na kusumbua, ariko hari ibintu biva kuri karande lakini kuna vitu vinatoka kwa ibyo sinabigarukako. Sita yarudilia. basanga soko yagize abagore 10 alikuwa na wake 10. hari igihe bizashika nawe mu buzukuru cyangwa mu buzukuru ugasanga bisanze muri iyo situation. Sika kwa wajukuu ama wajukuu. Ibyo bisaba deliverance. Inaomba ufungulivu. Ibyo bisaba deliverance. Inaomba ufungulivu. Amen. Ugira ukwizera. Kuwa na imani. Hari abasenga. Kuna wale wanaomba. Abagana bafite ukwizera gukomeye cyane. Watu wana imani kubwa sana. Ndifuza abakobwa b'iburu nabo ko bagira ukwizera. Nahitaji watu wengine wawe na imani. Arasenga akamenya umugabo akeneye. Anaomba najua mwanaume ambaye anahitaji. Imana ngeneye umugabo ameze kunuku. Nahitaji mwanaume iko hivi. Akavuga makarita akeneye. Anasema makanisa. Akavuga makarita akeneye. Akasema makanisa. Akagenda agatembera mu mazu mabiro. Atembea kwa nyumba fulani. Akabona umuntu w'umugabo turi muri yasana wa undi nasengeye. Yule anafanana na ule nimeongea. Akamuzunguruka. Anamzunguka. Agahanura ati bana wa mugabo nakenera n'uriya akamuzunguruka. Anamzunguka. Yesu ashimwe cyane. Ashimwe. Wa mugore natamufata neza. Yule mwanamke asipomshika. Kuko bazafata Imana n'izabikora. Kama alishike Bwana atabifanya. Nawe nukenera akazi. Na wewe ukotaka kazi. Muri ya kampuni yari yose. Ile kampuni yoyote. Hari kampuni muri no kati. Kuna kampuni iko kwenye street. Ndumva hari umuntu ayikunda cyane. Nasikia kuna mtu anahitaji. Yifuza kuyikoreramo. Anahitaji kuifanyia kazi. Yifuza kuyikoreramo. Anahitaji kufanya kazi ndani. Navuga. Siwezi. Ariko nyine arayiyumvamo. Lakini hiyo najua. Arayiyumvamo. Anayijisikia sana. Izunguruke. Wendo izunguke. Ushobora kwiyumvira ngo hari barabara uzunguruke barabara bya muri kaburimbo ugeze bikora 30 minutes nabyo bizakunanira. Kama ni kabla zunguruka naita sana. Wazunguruka aho iyo kampuni. Zunguka hiyo kampuni. Zinakeneye gukora muri iyi kampuni. Nahitaji kufanya kazi. Uhanure. Utabiri. Niba ushaka gukora muri berebe. Kama nataka berebe. Ngendo wazunguruke. Wendo pazunguke. Azunguruka iminota 3. Wendo zunguke dakika 3. Niba ukeneye gukora muri besebe. Kama nataka besebe. Wazunguruke. Wazunguke. Uzazunguruka iminota 3. Uzunguke dakika 3. Niba ukeneye gukora muri BBC. Kama nataka besebe. Ari wewe ushaka. Wote ambao nataka. Uzabikore. Wendo yafanye. Misi mike. Kwa siku chache. Zakwiruturwa kwe mu bya bindi nibyo. Utasikia mambo yamebadilika. Nibyo nishimwa muzani. Hiyo ndio nakuletea. Mu bya kera. Ya zamani. Ubyibagiwe. Sahau. Hari bishasha ku buzima bwawe. Kuna mapya kwa maisha. Cyakarindwi. Ya 7. Ngiye gusoza. Naenda maliza. Yesu Kristo ku musaraba kwenye msalaba yagukuyeho amekutoa agasuzuguro amekutolea dharau urumwe agaciro mu izina rya Yesu Kristo urumwe cyubahiro mu izina rya Yesu Kristo urumwe cyubahiro mu izina rya Yesu Kristo urumwe cyubahiro mu izina rya Yesu Kristo agasuzuguro ka bene wanyu karakuweho mu izina rya Yesu Kristo rero shekere muvukana wale mmezaliwa pamoja muvukana wale ambao mmezaliwa bagiye kukwambaza ndio wanaenda bagiye kukwitabaza wanaenda muvukana bagiye kukwitabaza wanaenda kukulipa bagiye kukwitifura umwana mukuru ahubwo ni ukuri kw'amavuta y'Imana yo kuri umunyacyubahiro hana kuonyesha yo kuri umunyacyubahiro wakomera amashyi menshi Imana agasuzuguro dharau Penina Penina aramusuzugura akazarau bandaya agasuzugura Hana Penina akazarau bandaya wowe ujya kubishyira he lakini vile unatia wapi uri kuratwuzuriza toilette unatujazia choo hari agasuzuguro k'abadayimoni kuna dharau ya mapepo hari agasuzuguro k'abadayimoni kuna dharau ya kimapepo ukiga ukabona diplome au unakumbuka ile diploma ukamara imyaka 10 una miaka 10 bakakubarira ngo wanakuuliza utava muri Kongo kama utoki Kongo ntabwo tuguhereje akazi hatutakupa kazi ako ni agasuzuguro k'abadayimoni hiyo ni dharau ya mapepo ako ni agasuzuguro hiyo k'abadayimoni ni dharau ya mapepo we ntabwo uva muri Kongo wewe hautoki Kongo wewe uri umuheburayo wewe ni Mwibrania wewe uri umuyuda wewe ni Myunani wewe uri umwana w'intare wewe ni mtoto wa simba ariko shikoma kubera amashimeshi Imana amen 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 wewe uri ambasaderi w'ijuru wewe ni ambassador wewe uri ambasaderi w'ijuru wewe ni ambassador wa mbinguni yibwirizwa
kuronka akazi. Mbingu itakupa kazi. Niubwiza kuronka akazi. Lazima upate kazi. Kuko uri umwana w'Imana. Maana wewe ni mwana wa Mungu. Kuko uri umwana w'Imana. Maana wewe ni mwana wa Mungu. Amen. 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 Uhereye none Kuanzia leo ntucisuzugure. usijidharau. Amen. Uri umuntu akomeye. Wewe ni mtu wa Mungu. Amen. Uri umuntu akomeye. Wewe ni mtu mkuu. Amen. Mbona kore kino kintu Sikia nikwambie neno. ni umugani Ni hadithi. usangira n'imfura ikagusiga ifuro. Wewe unachangia na mtoto wa kwanza anakuachia pofu. Tubisanga mu byakozwe n'intumwa Tunakuta Matendo ya Mitume 4:13 4:13. niho tubarira inkuru Leo anatuambia ya Yesu Kristo ya Kristo na Yohana na Paulo na na Yohana na Petero. na Yohana na Petro. Simoni Petero akiri Simoni Petero. Simoni Petro. Ugiye gusoma Kisoma. umwe yari mayibobo, Mmoja alikuwa ni mtoto wa mitaani. uwundi yari umurobyi. Mwingine alikuwa ni mroaji. Ndabona hari umunyakabeza ari hano Naona Mnyakabezi. yakubarira ukuntu abarovyi bameze. Pia vile ambao Abarovyi wanaona. bambara amakabutura Wavuvi wanavaa ku tukapuma. maguru, ugiye kumuraba Kwa miguu tukitizama. usanga afise ibintu bita ngo ni ibikaragashi. Unakuta vitu vinaitwa makambala. Usanga ari ibikaragashi. Unakuta makambala. Ntabwo yambara ikirato nka kino Avae viatu. kubera ikintu kiri ntabwo kigenda mu mazi. Maana haiwezi kakama. Abana bo mw'ibarabara Watoto wa mitaani. ugiye kuri Pepe Murundi, Ukienda Pepe Burundi. ugiye kuri baranya Peseri, Ukienda kwa pesa. benshi barabizi, Wengi wanajua. uzabasanga Utawakuta hapo. usanga ari abantu nyine ubuzima atari bwiza cyane, Utawakuta maisha si mazuri. ariko ubiriza icyo Imana yakoze, Lakini ukijua kile ariko ubiriza icyo Yesu Kristo yakoze, ukisikia kile Kristo amefanya. ndakubarire ko umunyecyubahiro, Nikwambie wewe ni mwenye heshima. ndakubarire ko umuntu udasanzwe. Wewe ni mtu si wa kawaida. Bamenye gukoresha ibitangaza kwa kwa Petero na Yohana, Walijua miujiza kandi bari bazi ko ari abaswa, tena walijua ni bari bazi ko watu. ari abantu batigishijwe, Walijua ni watu wa bari kusema. bazi ko ari abantu atabwenge bafite. Walijua wana akili. Ubabona gushira amanga kwa Petero na Yohana, Lakini wakaona ujasiri wa Petro. ubamenya ko bagendanye na Yesu Kristo, Wakajua wametembea na Kristo. bamenya ko bagendanye na Yesu Kristo. Wakajua wametembea na Iyo Kristo. ugendanye na Yesu Kristo Ukitembea na Yesu Kristo. akwigisha ukuntu basenga, Atakufunza jinsi akwigisha ukuntu bambara, atakufunza kuvaa. akwigisha ukuntu amasezerano bashikamo, Atakufunza hadi akwigisha ukuntu waba umugabo ukomeye. atakufunza kuwa mwanaume Wakorera mjasiri. amashimisha Imana. Tupigie Mungu makofi mengi. Amen. Amen. Uri umudamu, Ukiwa mwanamama, uri umudamu, ukiwa mwanamama, uzavuga ati je suis la primaire. useme mimi ni mwanzilishi. N'umugabo wazavuga ati nta wundi mugore mwiza nkanje. Tena sema hakuna mwanamke mzuri. Uzashaka umubare itembera isi yose, Mwambie tembea dunia nzima. uzasanga ari jewe wa mbere. Ni mimi namba 1. Amen. Amen. Umva, utiyemeye, Kama ujikubali, utiyemeye, usipojikubali, utizeye, kama ujiamini, so wawe ntazakwemera, hakuna atakaye kuamini. na nyoko wawe Hata ntazakwemera. mama yako hata kuamini. Mukibi bavuga ngo umukene na nyina aramwanga. Aseme maskini hata mama yake hamtaki. Amen. Amen. Birashoboka mama wakagusaba ikiro cy'umunyu, Inawezekana mama kwamba kilo cha chumvi uyu munsi ukaba utagifise. leo hauna. Mubare tuma uno munsi ntacyo ufise, Mwambie leo sina. ntumubure ko atanga icyo ufise. Usimwambie kama Mubare uyu munsi sifite umwanya wo kugenda kuri banki leo sina muda wa kwenda benki gutora amafaranga, kuchukua pesa. ndayafise, Niko nazo. nindoha umwanya Nikipata muda nzogenda, nitaenda. ntaragenda Anaweza kuuliza mbona hujaenda? uti naragiye, Nimeenda uburyo ubasanga byaparanganye, na nikakuta vyuma vimesha. bampaye iminsi baracyabikora, Lakini bado kandi wanafika. mfite ko menshi. Lakini watu wengi Ikiro cy'umunyu ngo ni 3,000. kilo cha chumvi ni 3,000. Ibyo 3,000 ntabwo mu kwezi cyangwa mu minsi ingahe wayagura. Mwezi hawezi kosa. Amen. Ukwizera. Imani. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nakuzanira kwizera mu kwanjye. Nimekuletea imani ya kwanza. Nusenga muri aya masengesho, Ukiomba kwenye haya maombi, ntuzasaba imodoka imwe, usiombe gari, uzosaba imodoka 50. uombe gari 50. Wakomera amashyi menshi Imana. Nta cyaha kirimo. Kama kuna kitu Imana niguha zibiri, Mungu akupa vile, ntimuzoshibizanira profeti. moja ulete ya Njye mnabii. nasabye imodoka 50 ariko nari nkeneye imwe, izi zirenga kwakira uzaziheza abakristo bawe. Mimi niliomba gari moja lakini napita patia wa Kristo. Ukeneye 1,100, Kama unataka 1,000, ntuzase usaba 1,100, usiombe 1,000. uzosaba miliyardi nk'ijana y'amadolari. Omba miliardi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hariho akadege gatoyi Na
ndege ndogo bakita parkoni sekanje wanaita Falcon Second. kagiramo abantu batandatu munani Inaendea watu 6-8 kagurwa miliyari 15 na nunuliwa milioni 15. urumva amafaranga ni make Hiyo pesa ni pesa ndogo, urumva ni make ni pesa ndogo. akadege kagiramo abantu batandatu Kalikuwa kanaingilia watu 6, ni miliyari 15 milioni 15. ariko kiya kidege kinini Lakini ndege kubwa ni miliyari 150 milioni 100 urumva twese twakwiramo nasikia sote tugiye tunaingia gukoresha ibiterane hasi tukienda kufanya hii mkutano. twakomera amashyi menshi Imana uzasa miliyari nyinshi Kama wazidi nazo miliyari 3,000 by'amadolari hata milioni 3 ya dola nta kibazo hakuna shida. amafaranga yose n'izahabu n'iby'Imana Pesa yote inakuja katika ntabwo ari bya satani pamoja na shetani. ejo nahuye n'umuntu Nimekutana na ngira mtu ndangize ejo nahuye n'umuntu namaliza, nimekutana arambara mu kubera ko wambaye ibintu ngo by'agaciro akaniambia, mbona umevaa vitu vya thamani? ngo kubera ko wambaye ibintu by'agaciro Mbona unavaa vitu vya thamani? ubwo hari amadini nyine meza nawe urabyumva Na wewe ni vizuri unavisikia. ndakubarira ateka nakubara ko byanditse Acha nikwambie sehemu vinaandika. ndamubarira inkuru ya Yosefu Nikamwambia habari ya Yosefu. ariko ngeze ahantu yamubariye umwami amaze kuza kumubarira ibizaba Mfalme alipomwambia yatarajiao, yambuye isheneti mu kirundi y'iki amefua cheni abantu bazi ikirundi isheneti n'igifaransa umukufu, umugufu amwambika impeta akamfika pete, amwambika n'umugufu akamfika hata hiyo cheni. amen Amen. n'izahabu n'iz'Imana Dhahabu zote ni za Mungu, ntuzareke kuzambara usikose kuvaa, ko n'izawe maana ni za kwako. Mungu aliumba Amen. juu yako wewe, uzazambare mu izosi hakuziumbia malaika. Vaa kwa uzazambare ku shingo, maboko vaa kwenye mkono, ariko nizakubana nyinshi lakini ikiwa mingi uzahereze mugenzi wawe patia mwenzio, ukurinda kuzambara ku maguru umvae hata kwenye mkono. kubera uzambaye ku maguru ntabwo azazibona ntabwo abantu bazazibona muzasaba kuruhuka Utaziona. uzazambare mu izosi Vaa kwa shingo, uzambare ku maboko vaa kwenye mikono, zikubanye nyinshi ikiwa nyingi ucereza mugenzi wawe patia ndugu yako. ambara nta ngorane Vaa, hakuna nta shida, gaciro hakuna nta mafaranga hakuna pesa. amen Amen. amen Amen. yesu ashimwe cyane Amen. yesu ashimwe cyane jene mu bantu bakunda amafaranga Kwa watu ambao wanapenda pesa ndi uwa mbere ni namba 1. yesu ashimwe cyane ndi uwa mbere Hata mimi ni namba 1. uwa kabiri ni ndazamu ukuboko Wa pili ni nani? ari kuri kino kibanza Mimi ni namba 1. kumera amashyi menshi bana kumera amashyi menshi bana ndi kurangiza Namaliza. ndi kurangiza Mimi namaliza. ariko nagenda kubona kino kintu Nataka nikwambie kitu. umva Sikia. nukunda amafaranga Pata pesa naye azagukunda na yeye atakupenda. nukunda amafaranga Ukipenda pesa naye azagukunda na yeye atakupenda. ukunda bankunda Kupenda na uwo ni kupenda. yesu kristo yabivuze Hivyo Kristo alisema, wakomera amashyi menshi bana hari abantu babaswa kuna watu ambao ni wachini. bavuga ngo ntituvuge mu masengero yacu amafaranga Tusiseme kwa hekalu letu pesa. dushimira imana Tunashukuru Mungu. nyiricyubahiro mukuru w'igihugu Presida wa nchi itariki imwe yatangaje iti siku aliambia watu hivi, umwanzi dufise adui tuko naye, umwanzi dufise adui wa kwanza tuko ni naye umukene ni umaskini, ni umukene ni umaskini. yesu ashimwe cyane Amen. ni umukene Umaskini, umukene twebwe tuvuga ko ari indwara ya mbere umaskini ni ugonjwa isumba ya ziriya zindi wahora wumva inazidi zile zote Bwana. icyo ushaka kukorera ni ikihe Nataka kuambia nini? uzakunda amafaranga Upende pesa, uzakunda amafaranga penda pesa, uzakunda amafaranga penda pesa, naye azagukunda na yenyewe yatakupenda. nuyanka Kuna mtu anakataa, nuyavuga nabi ukiyaona ntazakuza haitakuja kwako. umuntu numubarira Mtu ukimwambia ngo ndakwanga na kuchukia, na yamu ntazayibona hata jambo hakupi uri mumaze kuvuga ati ndakwanga na kuchukia, yaguha yamu atakupa jambo, yaguha yamu yaguha yamu atakusaliti ukabwira ati ndagukunda na kupenda wewe, araguha yamu atakusaliti, muragenderanira uramutelefona utampigia simu, ya ndamukire tubonane nataka tuone, azariruka anakuja nubura amafaranga mu mufuko kosa pesa kwa mfuko, uzavuge wiherereye nta cyaha kirimo useme hakuna nawe shida, uzabibwira ku rusengero hata utasema nta kanisa cyaha kirimo hakuna shida. tiyo ka kanoti kari bitere Amuka upate ka kanoti noti kari kumwe abagabo babiri kali ambako na
kwa gasore na dadaye wamesema dadaye tio ndamukunda nakupenda nakukumbuye nakukumbuka tuza nyari utakuja lini wakomera amashimeshi Imana. Biblia Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngiye kurangiza. namaliza Umuntu asengera hano. mtu anaombea hapa Umuntu asengera hano. anayeabudu hapa Umuntu asengera hano. mtu anaabudu hapa Asengera hano. anayeombea hapa Akora akazi anafanya kazi ka taxi vero. ya taxi velo Yihuti umwe gusa. asimame haraka Uri hafi akora akazi ka taxi vero asengera hano. mwenye iko karibu taxi velo Yamaze kuboneka. Yamaze kuboneka. Muhagarare hano. simama hapa Amen. amen Amen. Ukora akazi ka taxi vero. Ndikumva kandi barafite n'inyatsi. naona tena huko na pepo mnyanya Nianda guheza gihe. nataka nikubali Nianda kwamba kutangukire. acha Uyu munsi kuanzia leo wandika uyu munsi. andika tariki ya leo Wandika uyu munsi. andika tariki ya leo Mu mwaka nk'uyu mwaka kama huyu uzamugendesha moto mu izina rya Yesu. Uzamugendesha moto mu izina rya Yesu. Uzamugendesha moto mu izina rya Yesu. Endesha pikipiki kwa jina la Yesu. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndarangije. Namaliza. Ndarangije. Namaliza. Byarangire. Nenda Mungu akubariki. Ariko ndagenda gusabe Kwamba nataka nikuombe kitu. ndabona igihe cy'Imana TV Naona muda wa Mungu TV. ndazi waramaze kuyigira subscribe ariko sabone Unajua umesha kusubscribe. ugenda kuri YouTube Unaenda YouTube, ukandika igihe cy'Imana TV unaandika Gihechima na TV. ukibona ahantu hari akantu gatukura Unaona fasi ambapo pana kitu cha rushwa. ufite rimwe gusa Wewe finya ni moja maze tu. ukazakomeza ubona ibiganiro Utaendelea unafuatilia ugakomeza video. ubona ibiganiro Utaendelea unaona mazungumzo. utarabikora Kabla hujafanya ugire subscribe wewe subscribe. nanjye nagenda ina Albine TV Na mimi naenda TV, ushobora kugenda ukandika ko Albine TV IBN TV, ukibona iyo channel na utaona ya channel. cyangwa ukagenda kuri internet Ama unaenda kwa internet, ukandika www zitatu unaandika www akaburungu akaburungu Albine TV IBN TV akaburungu onarena.ge ukibona amanuze yose dukora utaona kazi zetu zote, ukibona ibyo dukora byose utaona vyote ambavyo tunatumika. nubikora Ukiyafanya uzaronka umugisha utapata baraka, uzaronka umugisha utapata baraka, uzaronka umugisha utabarikiwa. reka subize mikro Wacha nirudishe microphone. tuzahanura cyane Pigia Mungu makofi. ariko bafite amazina menshi cyane Ni mengi sana. ariko bakurudini Imana imuha Kubariki, hari uwitwa Alina ariko Imana imuha umugisha kubariki. urumva nahita amamesaje abantu benshi bari hagati Nasikia wako ariko katika, igihe ki lakini ingine siku tutakuwa pamoja. Munikubalie, munikubalie, muzamwigikire munitumie Prophet Richard Prophet Richard na Azaze. atakuja, azaze mu Kigobe akuje Kigobe, azoze mu Kigobe akuje Kigobe, dusanzwe dukorera atukute sehemu Imana ibahezagire Mungu awabariki. ayo mashyi barayimana turakomeye cyane